Hello dolrog ke ani to actually microphone bo gere abun bagai khorang khada phone ng mana abun bagai no volume sa khai khanya ni do hinge full ka hamja to no nor ba ka ba ma khom rang share khanya mu suwa abun bagai tere ke no share khanya asu dosra ka pa ke khaya do hinge ta ke to ang school thana nai to dini hinge actually Thursday do hinge mairo ka ko sau nai ma gang labu rok songmani aboro zawya kene tabu ke ani husband bini ang tu ya no srapsa tu check langai bo bini video thanai hinge ter ke kok share khen ta do nai tom di hinge no rom khang pura potoma heke nuk to hana tam hinge tum flamani ang pura chop ke khajura ko se khaima na shiwo tum flamani ma kolum sugo norok bayang 2 days ni vlog na eklogi share khaiti te ani ko ro share khaiti do ge ta khe toi ko ani husband phaika hinge ko ta ke ban tu check lang nai school sogui nya class rok to kise misa khaika abun ke share khaika norok bai hinge nor ani health in bagi bang norok bai share khainai health ke to ani kaham no hinge nor an sungo bai nini besuk rok choli to hinge actually ani tabuk 7 light drop no hinma no norok abono karinyo tetam sanai norok bai health ke to motamuti kaham no hinge school ni akorok phainai ko norok bai tise share khaitongo mani tok rok bangka aboro hinge school ni kok share khania ani moto norok to saimono private job sido private school teacher hinge government hinge to 1 year khaino actually leave ma khamu haipano mo private bagai asuk to maya school lo bo yakaya haipano jefruani jora phane apru kisani bagai ano chin principal resna din sajang no chin principal belai khisi kok bujikha ano kisa jora riwo nang mane nini jefru jora phaya afru na hadi like 3 months rokano bo leave na hadi chawo ke private school ke besuk mana baheda asuk pano se belai sikaham heda yo school ta angya kaya inke sarik jorao ma kisa mo bazar khaito manor bai share khaitongo arok pai tu jajao khairoma sinja tam sanai mane angbo to bazar thangmaya he tiba ge baba bo to chakri paya khoba mano haina chini parani kaki songbai bazar thanghai mani aro kisa wahan ro hinga chajani to khamo ma hor jora hinge taba angno no funai ma to mui songka iko mui bai jinga phapat pura bazar khaya koi mano pura songai rikha abar yagulo angke mo sosa no rakha sosa kisa thanda ke chana mo sungo hinai hinge mabun yagulo mo jongo rumo chana hini phaika ma bai horni hor ngai painai tese phunga yukha hinge oro ke ang tise school thana nai tongo tini bani logini nanu kisa tunchai kalang nai Thursday bai Friday vlog nor bai eklogi share khaitonga to kuya koina kha tamni ke bele khe tumflao heda oro tise horni mui kisa bara tongmani te wahan baza kisa khairi kama abo angi he saoya koi tak tise ongkhori pai school sokoi mo ulo chini chungbai colleagues khaitongnai teacher khaitonai ni chin colleagues bini kaisa parcel sobai mani abo na nor bai share khaitongo mishu hoite namani bo frog kaisa amo phunuk dihinnai amo ro phunugui tongo borke dolini nai pekha inke ang tabu tise khulugui nor bai share khaitongo cotton diri nomo nana choga sadia ni colleagues niri frock black color price ke to ang bo actually sungjagli ado busuk ro ke bor ke to lachi jago mukhang kariya abon yagulo ke school ko pai ke inge tini ka ani husband yang ang phai jau ka ani husband ana na phai ka ge di bor jora mai chana musung ya hinai nei mo ruti kisa khaimani abonor be share khaitongo kom ma bo yang go da khaitoni kha te tamno share khainani hemne da sungno ani health to kahamno ge school bang ya kaya ge busuk man thanga promoner bai share khaika
kaham kara ani bagai suri tongbai di kirima haibongo sometimes diba asung ta dolo oro diborni kisang chaina kha bye bye chajak subscribe khai tongbai di tata.